Asensio, Raul Asensio ashira mwijana taso yakatora afata icyemezo kumeze gute garukana kwa Fede subiza kwa Ngunyuma makorere Jan Chouameni na Daniel Ceballos cyakumuita maestro Daniel Ceballos hagati mwe na Jude Bellingham Jude Victor William Bellingham garukana baro kwa Ngunyuma kwa Raul Asensio tempa baro kwa Kylian Mbappé attention unani Kylian Mbappé goal. Inyishu mu kwiyunguruza ni Rusanya Nzugi bamwita Kylian Mbappé mu bucagucagu hakiri kare yewe ngo ni koko yihakanye ya Petero yihakanye Yesu inkoko ibitse gatatu maze ngo Petero yihakanye Yesu hari mu bucagucagu Kylian Mbappé ku munota wa gatatu comeke go pasi kinyagihumbi comeke go pasi yaciye ku ntebe y'ishure comeke go pasi munywa amazi n'umwana muto Raul Asensio robo witwa Ederson Morales abona ibinyugunyugu bitembagara muri Santiago Bernabéu muri Ora Motors gura moto isharizwa moto idasaba ibitoro Kylian Mbappé aratsamugatse nifashishije moto ya Ora Motors masi ijana 50 kwa gicenda pasi nziza cyane ya Raul Asensio aravugatse Ederson Morales ndakoze saka mgisinda kwane kwa ekipe ya Real Madrid mw'abantu mwa Madrid bayikaze ekipe ya Manchester City Kuri Santiago Bernabéu arabwira ati bienvenido. Gura moto master ijana 50 kwa gicenda moto nziza moto inyaruka nk'umuravyo moto ifise ubukomezi budasanzwe Kylian Mbappé yasrotine imyaka 26 75 metero 78 yakira Manchester City nitwa Mbappé metre ndegipimo bushuye ku badefenseri pimo bushuye bwa Ruben Dias witwa John Stones asanga ni 0 tereka migitsindo suzugura Manchester City garaguza gati Manchester City arayonona witwa Ruben Dias ati ntabwo nokwiye kwambara igitambara baba What's up pasabara mutsora Raul Asensio narakubwiye ni Raul Asensio mwemera iyi pasi yari Jude Bellingham kuri Sassuolo pasi kinyagihumbi mwana mutsora Raul Asensio kabisa esa pasi ipasi rero bakavuga ati pasi igosha ngacira kipirawo amaye esa pasi amaye passport amaye visa amaye vyose none Man City umupira japa ibiharuro biranze nakubwiye Pepe Guardiola nyagatamu John Stones yaje so gusubirirwa mu kanya na uramubona Ruben Dias nakoze umupira utesha ubutuka ubura agiye yavura Begamane isenejuru Raul Asensio mwene Raul Asensio is the best niwe chef muri kano kanya ibintu karabaza mu itangazamakuru ngo urumva ngo niyaragera ngo umwanya ngo ufata ushingiye kugwanira nandi urabitse ngo ugwanira hari attention Real Madrid Thibaut Courtois metero 99 chomeka Pasqua Chouameni garukana kwa Rudiger Antonio Rudiger chomeka si kwa Ferrameni hagati mu kibuga kwa Chouameni chomeka pass rondera Rodrigo goes da Silva attention Real Madrid chomeka kwa Federico Valverde ya utanze kwa Dani Ceballos Jude Bellingham chomeka pass kwa Kuri linda ni Vinicius Junior Bereza kwa Rodrigo goes Bereza kwa Mbappé arenganye Mbappé inarimbutsa City Ora Motors inyishu mu kwiyunguruza Real Madrid irabwira Sandro Masazzi wavuze Kylian Mbappé aratwisinya harakanya pasi zurutse avana kwa gatsi mu kibuga kontra nziza cyane Rodrigo goes chonga bara kwa Jude Victor William Bellingham yunamura masarabu witwa Vinicius Junior Jose Pexado Oliveira subiza bara kwa Rodrigo goes iraba Kylian Mbappé
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe Josko Gvardiol musubiza muri Croatia baramubwira ati akaruka gakojo gatsura musiri gwanje. Muri Ora Motors gura motisharizwa moti dasabi bitoro. Kylian Mbappé metre Mbamene pima ubushobozi bw'abadefenseri b'ekipe ya Manchester usanga buri gusa. Ewe Manchester turarimbukiye Santiago Bernabéu mu pasi z'utavanako, pasi zinyurangana nk'urusoro, pasi zihuta gusumba umunota, zitemba nka Tanganyika. Rodrigo Goes comeka pasi kwa Kylian Mbappé, suzugura Ruben Dias, kumbagaza witwa Nathan Ake, nono arasuzugura witwa Ederson Morales. Terekamo igitsindo cya kabiri cy'ekipe ya Real Madrid, arabwira Manchester tese ati muri teseka mwaratesetse mwebwe. Gura Moto Master 159 moto nziza, moto inyaruka nk'umuravyo, moto ifise ubukomezi budasanzwe. Kylian Mbappé abwira Madrid ati gura Kylian Mbappé, umunyabonde w'umufaransa wirongera ibitsindo nk'uko muri Ora Motors avuga ati gura Moto Master 150. Ibitsindo bitatu mu 10. Madrid za bibiri. Uramona session, amashi 60 yarawura senso. Comeka pasi kwa Mbappé yarimbutse City. Mbappé bitatu, golazo. Ora Motors inyishu mu kwiyunguruza. Kylian Mbappé nababwiye arakagwa kisinya. Fata Manchester City mwishusha Burnley, shengari bakabiri gatatu tari samba teka kuguru kukubavu, bwira Ederson Morales atsura mukurabe, deposa bara muri deuxième pote nigishiza Madrid igitsino cya gatatu bwate ananunda arakurwa gutsinda. Madrid bitatu cyangwa se Madrid ya Kylian Mbappé, ekipe ya Manchester City bosa. Muri Ora Motors gura motisharizwa moti dasabi bitoro. Yewe kanona gasuzuguro, kono kwereka City kwegida karavye, kono gusuzugura ekipe bikabije. Kylian Mbappé suzugura abadefensere, suzugura Guardiola, suzugura abafana ba City bayerekeje, cenga defense yose kumbagaza ryamika mu vyondo. Witwa Kylian Mbappé fata umupira amodre patro w'ikibosi, deposa deuxième poteau, golo imbavuzo witwa Ederson Morales, golo Ederson Morales yayamuboko nk'ufashwe n'imbeba. Gura Moto Master 159 moto nziza, moto inyaruka nk'umuravyo, moto ifise ubukomezi budasanzwe. Rumvikana ko ari muri Ora Motors agenda kubwira ati gura moto inyaruka Master 159 Madrid ati twaraguze Mbappé mwishusho Master 159 Madrid za bitatu, Madrid za Kylian Mbappé, Manchester City Burnley FC. Kylian Mbappé bitatu, suzugurari ya Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ni muntu ki zivya abasore ba Man City, arababwira ati hano ni mu kuzimu kugenda kwa Bernabéu, ati hano tukuzanira isanduku tukayicukura ubona. Fata ekipe yitwa Manchester City arayisinya rumwe, fata ekipe yitwa Manchester City iteye akagongo arayisinya rumwe itereka mu bitatu, arambwira ati gomba yambarira ipine zawe na Pepe ahora
uratsinda nta kintu ngizigende kuraba muri match Pepe ahora atsinda ikintu cyo nyine ngona muri match ni kwambara fime nta kintu usigaje kuraba muri match nakubisa fime na match yo kuraba igihari na match yo kuraba igihari je nambaye fime ibisigaye ni Mungu attention katwabira ni kufra barbar mushi kwa gaparo goal Motors inyishu mu kwiyunguruza Chomeka kufra ikinyagihumbi Chomeka kufra y'umunywa amazi Chomeka kufra y'ubuki Chomeka kufra y'ivoka rihiye Chomeka kufra taondigera nyibona Omar Marmoush amanuka kuri portemanto uwitwa Thibaut Courtois umupira usanga uwitwa Nico Gonzalez ahagaze neza tereka mu izamu rya ekipe ya Real Madrid ariko baracekinga hari muri Ora Motors gura moto isharizwa moto idasaba ibitoro Esteban Kovacs ariya aja muri vara bwatse seka turabe ko baracekinga ashobora kuba yari witwa Nico Gonzalez seka turabe ariko Marmoush ni mubaya sana wana kufra iwe ate kufra igitego iba itsindagira bigega bayigisindo tubandanye match turangize turirimbe Esteban Kovacs ariya turabe ariko aracekinga muri VAR itsindo cha City cinji yariya oya bayigisindo tugende kiba atarico bayigisindo tugende kare turabe Kovacs Esteban ariko aracekinga hariya watsiri birarangira turabe ingingo sindo gitsindo hariya Chekova Manchester City bice ku musozi kuzajya James Makate turabe gitsindo ceme hariya sindo aracamaza Manchester City Madrid zabitatu